الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال ثم قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. صفا بشينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. هي العمساسوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر جماد الآخر نيني هجرة سانكال ورونا بيسويني وسبنا دي ميلادي نصارو كجاتي بافولا أني مغاني فولا سانكال فولو بيسويني ورونا. ambe dawda bugu masjid ar-rajahu ambo kono darasube Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono salasatu usul ambe yoromi deresu temene anya bila sarahu de kono ala lahu al-khalqu wal amru alako ko dali ala de taye nyamaruli ala de taye al-khalqu kore munye huwa al-injadu fa huwa al-qadiru ala al-khalq ija arada subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma sha. khalqu kore munye kafe atunte jiya kono ka dila kala soro jiya kono injadu kore ninde ala de beshe ka fenda ni ala ya lanyini ka femminda masami aselendo akorota lendo ya kuluku masha na ya lanyini ka femminda abe fenda minyajia kalku yeninde wale amruhu subhanahu wa ta'ala huwa kalamuhu subhanahu wa ta'ala nukole amru ala kanyamaruka ala shenale na korota lendo waye ala ka kumade ala shena korota lendo al-kawni wa shar'i ala ka kuma ye chogoya fulade al-qawl al-kawni akalam al-kawni wa kalam shar'i ala ka kuma do be obafu kawni ala ka kuma do obafu shar'i amruhu al-kawni الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له. أمر الكونية مني ni ala ba ka danfew nyamariya danfew fana ube tugo ala ko ka ala jabi misla qawlihi alaka kuma misaliya fa qala laha walil ardi atiya tawan aw kariha. misali la ala ko hankaba wolon fulama ani duguma ko wolon fula akwa fula ka tugune ala ka nyamar kanko ayere sagola uba karabale amarahuma subhanahu wa haja amru kauni amara bihi samawati wal ardi fatakawanat nimfule ala ka nyamar kande kauniya ala sankaba wolon fula nyamariya ani duguma ko wolon fula ku kake ukera ala ko sankaba wolon fula kake sankaba akera akoduma ko wolon fula kake duguma ko akera uba foninde ma amru kauni. قال تعالى لكم مسمين كورتا لندو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آية ورلا أمر الكوني مثاليا فلنا ألك نيامريا ni ala ba fe komin kake minye
ala ba fo ko masina ye ke abeke haja amru kauni uba fo ninde ma ko amru kauni amma le amru shar'i amma la kan yamarka uba fo mimma amru shar'i ko sariya kan yamarka fa huwa wahyuhu almunazzal alladhi ya'muru bihi ibadahu minye amru shar'i waye alaka wahawde alabe wahaw min jigi kaka jonya mariya ya'muruhum bi ibadatihi abaka jonya mariya wahawin kono abu nyamara na kabatoy wa ya'muruhum bi salati abu nyamara ni salliye wa ya'muruhum bi zakati abu nyamara ni jakaboye wa ya'muruhum bi birri walidaini abu nyamara ku bange baga fulabato haja amru shar'i ubafo ninde ma ko sharia kan nyamaruka يدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم أمر السروي على كان يمركا أني على كبالي نابي قرآن كنو أبيبي دوم أمر السروي كنو على كان يمركا بقرآن كنو بالي في بقرآن كنو أبيبي دو أمر السروي إنده كنو وفي سنة نبوية حاجة من أمر الله سبحانه وتعالى ani ciden ka sunna nabiyuma ka sunna fengo femba kono hadisa de kono kwayen ninke fengo fembe hadisa de kono kwayen nintoe o bebe do ale amuru shar'i de kono iza kana lahu alqalqu wal amru na yasurko dali ala de taye marali ala de nyamarukani ala de taye فما جاء بغيا لغيره سبحانه وتعالى منتورا على تناي مسمي سلا كروتا لندو نا دونا قدام فين بيا لدتاي نا دونا كنيا مريكم بيا لدتاي منتورا على تناي منتي على مumbo bolo foy matwa bolo ni dali bekera la tay nyamarikam bekera ala tay mumbe ala tana bolo مسمي سيرا كروتر فويت على تنبلو ولهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية نند قصو عبد الله بن عمر تمام إن آية كلا قال من له شيء فليطلبه أو أقوم مني أتاي مني أتاني على دفع ني على دتاي مرالي على دتاي قوي هذا مدن نيبي فيمو فيني جياكونو ni min tado anyini o tigife oye jonye ala donc mogo kana fenyini dam fenfe parce que tate min taye minye anyina fe tuma abdallah ibn umar yeni aya kala yode fo wa dallat al ayatu ala al farqi bayna al khalqi wal amr ayen yedelu iranna ko dali ani amrun ko faranfansha bunu nyogon chawte kelenye aya yo yiranna fa fihi araddu ala man yaquluna bi khalqi alquran ni aya araddu bin ni aya la karaddu ke mogoka mogo munum ba fu ko qur'ana damfende ni aya bi araddu kuka lianna alquran min al-amri parce que qur'ana abe amru de la nyamaru kaunde la wa amrullah laysa makhluqa ala kan nyamar kon fana nyamar li fana amru fana kote damfenye lianna allah qayara bayna al-khalqi wa bayna al-amri parce que minye dali ani amru ko ala yu bonyo nyamu ke kelenye ama fu lahu al-khalqu wal amru donc o yayira ko kelewunte khalqun amru ko kelewunte ala yere mu ke kelenye فجالهم الشيئين متخايرين على خلق امر كفين فلا مي ني فرانفانشا بينو نيغونشي والقران الداخل في الامر فهو خير مخلوق قران بدو امر اند كونو قران تدانفني وهذا ما قسم به الامام احمد الجهميه إمامنا أحمد أيهوجا جون جهميوكا نينينده لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن
tumamu ya nyine Ahmad ibn Hanbali fe ko ka fo qur'ana ni damfende qala Ahmad ibn Hanbali ko jahamiyuma hal alquran min alqalq aw min alamri ako jahamiyuma ya la qur'ana ya qalqude ube qur'ana ya amrude abe qalqundo kono ube qur'ana be amrude kono qalu alquran min alamri jahamiyahu yere ko qur'ana ya amrude qala Ahmad ibn Hanbali ko al-amru khayra makhluqi awa ko amru te damfe Allah qayara bainahu wa bainal khalqi akoy ala yereye amru ani dali ko ala yereyu bonyu konkoro fajala al-khalqa shay'an wal amru shay'a akhara ala yedali ke adamana fende ka amru fanake fengoreye al-amru kalam amru to to ko kuma wa mal khalqu fa huwa injad wa takwin me khalqu yemunye ka fens la soro dinya kono ani ka dila yujan farqu bainahuma aw al amru ni khalqu farqu bayna nyogonche farqu abe soro uni nyogonche donc amru qur'ana be do de kono qur'ana te damfenye me khalqu o ye damfe unde jahamiya munu fuleni nye nilla jarabe ni fitina ubafo mihnatu Ahmad ibn Hanbali ube fitinatu Ahmad ibn Hanbali ni nyasoro Mamun katile de la Mamun al-Abbasi fi Harun ar-Rashid denke de do masakido do tundo wakati hakili mado fana akala lendo me jahamiyo ayawulude ke ashigi korobaga ku gira yerela o yado hakili la ko Qur'ana damfende afana ko doni ke ba be ko abbe ka fo Qur'ana damfende ay doni ke ba la jarabi ko sobe ay do la jaba ay do kasola ay do faqa ay do bo ge ko bu ka bara dawla doni ke ba chama Ahmad ibn Hanbali kelemtowde sabatira a kelemtowde sabatira ako aleta fo ko Qur'ana damfe ko Qur'ana te damfe de ko Qur'ana alaka kuma de damfente Mamunu tilela Allah jabara mutashimu tilela Allah jabara washiqu tilela Allah jabara masake saba nim masake saba imbe tilew kono Ahmada tunte foyla ninni fitinate ani lel jarabi bugoli kaso uyella jaba suku bedaka me akoko ale nenta fo ale data fo ko Qur'ana damfe Qur'ana te damfe asabatira taka fo masakiyan nana she mutawakkil masakiyan nana she uma donc o fana ya do ko Ahmad ibn Hanbali tayinde tinyay ale kera sunna moye afana ya Ahmad ibn Hanbali tayin sabati akoni mogo ma Ahmad ka hakirina inde taka kuma na yale fana ni la jaba Ahmad al-lafira mutawakkil katile dela donc jahamiyaw ayo huja joka nininde masake be Ahmad ibn Hanbali bo kani jahamiyaw ni ka karamo baw ko bila nyogona ubu ka kuma be fo ko ka della be fo Ahmad be mun fo ni kuma shera Ahmad ma ba fo kelima kele mba nyina fe kelima kele Qur'ana kono ube tiden ka sunna kono ayo yirina mimba yira ko Qur'ana ni damfenye uteshe kaso donc ayo huja jonu ka uyere ko ako Qur'ana ye kalku de wa ube amuru do ko Qur'ana ye amuru de awa ko amuru te damfenye amuru o ya alaka ko te damfenye tabarakallah alaka herakacha ay ta'ajjama alladhi hadhihi afwalu subhanahu wa ta'ala masakabu masami ni alede ka keta ye nununye wa hadhihi qudratuhu masami nin nununya aleka shebaya de wa hajihi makhluqatihi tabaraka taala masami nin nununya ka damfeunde o masaka herakacha wa tabaraka filun qasu bihi subhanahu tabaraka riye kode ko min kirekirani ala kelempewye masami senaleno fala yutlaqu ala khairihi an damfen site foy wore site ni tabaraka beseka fama tabaraka bi fola kelempewde ma wal barakatu hiya kasratul khair
barika yere munye ko hera chama wannima'uhu ani hera jidili wa barakatullahi jallan wa ala alaka barika musammin ka ba kurota leno la tatanaha alaka barika inteba alaka hera teba amma al-maghlughu fala yuqalu lahu tabaraka ne danfe ante shika fo danfe mako tabaraka inna ma yuqalu lahu mubarak iba fo danfe ma de ko mubaraku mana ala ye hera kala mi ate shika fo danfe ma ko ba tabaraka ala de kirekira noye danfe iba fo mubaraku de yani barakallahu fihi mubaraku ye munye ko ala ye barika do ala abe fo danfe men ni cogde ko mubaraku ko ala ye barika do ala wajalahu mubaraka ala yake hera fenye kake barika fenye wal barakatu kulluhu min Allah subhanahu wa ta'ala hera bebe bo ala de fe masami senarelo akorta lendo rabbul alamin misl ma sabaga ni anyen ni fo koma temina chogomi fa fi hajil ayat ni aya min fulen ni nye aba kono taqriru tauhid rububiyyan wa tauhid uluhiyyan kama sabaga ni aya min ye tauhid rububiyya sabatili ben ni aya kono tauhid uluhiyya ba kono komi anya fo kateme dersu temenena chogomi ورب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قوله ورب هو المعبود شيخ محمد بن عبد الوهاب كما ناكو رب هو المعبود كو ألا كو الذي باتفني أي هو الذي يستحق العبادة الذي مساي ني أني باتوكاكا وما غيره فلا يستحق العبادة من ألا تنا وني باتو منكا bato ala kelem pewde ni bato kaka mi ala tana ni bato manka li'annahu laysa rabba parce que ala tana ala tem dan fe tigite la mughbate haja wajhu kalam shaykh rahimahullah bi qawlihi rabb huwa al-ma'bud shaykh muhammad ibn abdul wahhab ka kuma la nyine ninde na ko rabb huwa al-ma'bud akal la nyine munye ay huwa alladhi yastahiqu al-ibadatan ala de masayni bato kakaye ثم أيضا لا يكفي أن الإنسان يقر بربوبيته وكفى توسع كده كو هذا ما ده كو أي ربجو على أي ربج جناناي كو على ده دم مساي على ده لامو مساي ننتي وسده بل لا بد أن يقر بالعبودية الله سبحانه وتعالى لا بد فو إيكا جوالا فنادي إيكا جناي فنادي ko ala de bato fenye kafu mugo kafu ko ne bado ko ala de dammasai wati wasade fuyi ka jena e fana de ka sabati fana ko ala de ye bato masai fuyi ko de sabati o ye falu ha mughlisha Allah subhanahu wa ta'ala awa bato ika ke fana ha ika ke fana ka baton kalashi alai masammi sala qurta leno fama dama aqra annahu ar-rabb فإنه يلجمه أن يقر أنه هو المعبود ما دام ni eyere ya sabati ko ala da ya dan masaye abin wajibi ka ika asabati fana ko ala da ya bato masaye ni ya sabati ko ala da ya dan masaye abin wajibi ka ika sabati fana ko ala da ya bato masaye wannan khairahu la yastahiqu shay'an min al-ibadati ani ika sabati fana ko fuite bato kaka femmin yenni alate والدليل على أن العبادة قاصة بربي دليل منبالا كبتو بكرة كراني على كلمة تودي قوله تعالى ألككما يا أيها الناس ألكو هذا مدو
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نون بين الصرح كنو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس هذا نداء من الله لجميع الناس ni ala ko ya ayyuhan nas ni nye weleli de ni ala ye hadamaden be wele almu'minina wal kuffar mu'minun ani kafiru لأن الله ذكر في هذه السورة سورة البقرة بس ألا يفني سورة كن سورة جمعة ni aya munu fule ambolo koronan ba ku kala ala yufo suratul baqara de kono ala yufo o suratul baqara kono inqisam an-nas ila salasati aqsam inqisam an-nas ila salasati aqsam ala yufo sura kono ko mogo tilalen do katatila yoruma saba suratul baqara ala yumugo tilakatatila yoruma saba ndella kafo nko munum ba fo ko hada madon ka fara nyogon katte an kana fara farale do an nyogon ce hada madon ka fara nyogon ka tauhidi ka hada madon ka fara nyogon ka cinyaka o be famu hada madon ka fara nyogon ka tauhidi ka hada madon ka fara nyogon ka ala aqidati sahiha hada madon ka fara nyogon ka aqida sahalenka nimbe famu me beni ka famu beni ka tabolo beni ka tasira kafara nyogon katte sawaba tola suratul fatiha kuna la yere mugotila saba siratal ladina namta alayhim jamakul fulu khairul maghdubi alayhim jamakul fulana wala dallina jamakul sabana fatiha yere kono ala yere ye jamotila tila yorma saba suratul baqara kono ala ye jamatila fana mugotila katatila yorma saba al qismul awwal تلا يرمى فلو المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون باليوم الآخر ووصفهم بأنهم هم المفلحون في قوله أولئك لا هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة آية سبقنا بآية ناني على المؤمنون فوئه من اللي منني على جاهرا وباتنا وبافو نوني بمؤمنون منو اللي مناني عليه كنو لا أنو كنملا سورة بقرة كنو عليه ولفو آية سبا كنو بناني القسم الثاني جمع كل فلنا الكفار الذين أظهروا الكفرا والإنادة جمع كل فلنا سورة البقرة كنو كافرون منو نيوكا كافرا نوكا كنجليات دا كنكا قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون آية فلا كتايا لبنا آية فلا لبنا آية فلا من فنا يكافر يجاهرا وباطنا وكونني كنمنا دو يوكا كافرا دا كنكا ألا يقولوا فنا فو آية فلا كونو القسم الثالث جمع كل سبنا المنافقون منافقون ليسوا مال كفار وليسوا مال مؤمنين ولو فرلنت كافروك وفرلنت مؤمنوك ولمن يرى جاهرا من وكقنون باتنا كافر كفر نوي منافقون ولو كنملا سلامية وكقنون كافريا ويوك كنملا دي سلاموما وكقنون دي كافروما wafu nunun de mako munafiqu suratul baqara kono nunun de jama kulu sabane alaye nunun fo ayatani sabade kono ayatani sabab mu'minun aya sababu benani kafirun aya fula munafiqu ayatani sabab ala yufu urufo de kono fahum munafiqu fule ute mu'minu la ute kafiru la umman kutunana سورة النساء كنو مجبجبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء منافقون بهم
silamu ni kafiru ni ɲɔgɔn cɛ dɛ u tɛ ninnu na u tɛ kafiru la n'u kɔnɔna ni kɛnɛmala ye u faralen tɛ muminu fana ka n'u kɔnɔna ni kɛnɛmala ye u kɛnɛmala bɛ silamuw nɔfɛ u kɔnɔna bɛ kafiru nɔfɛ olu bɛ silamuw ni kafiru ni ɲɔgɔn cɛ dɛ fahum mu'minuna fi jahiri lakinnahum kuffaru fil batin ulu kenemala mu'minu de do mais u konola kafiru de do haulai sharru min al kuffar al mujahirin bi kufrihim awa ni munafiqu fulade nunun de kajugu kateme kafiru munun ka kafiriya bila keneka munafiqi kajugu kateme kafiru kunkeleka ninde koso wali hadha unjila fihim bidan asaratan aya ninde koso alay aya taniko alaya ajiguluka kibarela aya tani saba bainama unjila fil mu'minina ayatun qalilat kasr mu'minu alay aya damado aya fitinu de jigi mu'minu ka o fil kufari ayataini kafiru alay aya fulade jigi uluka amma al munafiquna فبدا ذكر من قوله ومن الناس من يقول آمنا إلى قوله يكاد البرق يقطف أبصارهم مكافرون منافقون ألا يقولك كفتا سورة البقرة كنو دبيرو يقول من الناس من يقول آمنا كتا يكاد البرق يقطف من أبصارهم كتا ويرو الآية نسبا وبفورا منافقون دكا أو منافقون دفنا ألكو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أكو منافقين بجهنم ودم بدغما منافقين كجوكو كتم كافر كونكلن كده مكة منافقيات تنتي منافقيات تنادي تنبي مكة إذا كمؤمن ده كي كان لمن يدعو ni kafiru bori kalama ikani la jaba ede tumbe ko de tumbe maka madina fana ciden na kunfulo madina munafiqiya tunte imma ini iye mu'miniye ube ye kafiriye metuma mi badri kele inkera de abdullah ibn ubay be tumbe kafiru de jahiran wa batina me badri kele inkere tuma mi ciden sera makkan kawma kam mo bi wolon fula faqula ka bi wolon fula mina abdullah ibn ubay ibn salulu sirana akwa ka jamama min fule ka makkan kaw soro ni nye kode anye silembe am fana maya ha nyabe ni ma chogomi ni mo maso atama keneka ka yirala kuyi faralem baka aye min ke makkan kaw la ban fana fagaya kan na folo tare wala ko aka jamama ko an ka fo ne kan ka kene mala an ka faruka ka suran bisu ko am banne buma pour an ka kisuma u kanan faga u kanan kan na folo mina munafiqiyat donna dina kono ni chogodela abdullah ibn ubay ibn salulu ana ka jama uli manani cide nye jahira me kono na be kafiru no fe haja kulluhu fil munafiqina ni ayatani sabab be munafiqu de ka kibariyaka li siddati qatarihim wa qubhi fi'lihim uka qataru geleya sababula anuka ko juguya sababula munafiqun uluka danze kabo silamiya ka kateme kafir kunkelenka uka ko ka jugu kateme kafir kunkoloka fa kafir kunkelenka walamma zakara hadhihi al-asnaf salasa tumami alaye ni ngurpu sabafo wa mbalmon munye munafiqi munye akako juguya kateme kafir kunkelenka parce que alebe ayere jate silamaw ba jate ku do de do alebe silamaw chela de nu be erenyo min ko na ba ke nyogon fe u ka salliro law be nyogon fe u ka jahariro law be nyogon fe ka soro atufe adusukun tufe bon ninde ya le juguya kateme kafir kunkeleka parce que kafir kunkele silamaw ba do nin ko ni tandoye uti ka kuma sobe fo anye ate bo ka ko kalama u be kiso otorama ube se ku yere kolosoma kateme munafaqika wo ode ya tombalmo sunna min fana fule ninye nu ko sunna niya e sunna mo salafun u jugu yara bidiya mo ka parce que mo do ba fo ko munna
mogo munun be silamiya kono ku ye bidiyaw ke munna aw bila ulu la de aka jugu ulu de ka anya be mushriku la anya be kafiru la munna te ta kafiru fe munna te fo fen fo kafiru ye foro ya soro ni be fo de wala misaliyatan ni nadro munun bu ewa udambe kata silamiya ma ube munun bu dambe kata sunna ma nu be bidiya ke ulu ka tora ka jugu sunna ni salafu salihu ka tabolo ka kateme yahuda ni nasara ka parce que yahuda ni nasara donne no ulu tandoye jinya dunke buwa do fana utandoye parce que doni ke baga do tuma mi mba jigi misra ka sunna kramo bado munun ko sunna mo ni e washiyaw ku ka fara nyogon ka gere nyogona o una tseka kafiru kele ako sunna ni shiyaya te seka fara nyogon uko chogodi shiyaw be dambi kata dina de mo be dambi kata sunna ma munna mo ni utulu te seka be munna au ka giri uluka kateme yahuda ni nasaraka ako ako ma famu ako yahuda ni nasara ba damade annu te sirala ni yahuda ye min fo jiya kono sisa est ce que ba fo silamaw de yafo janko sunna mo o ba fo yahuda de yen fo ni nasara o kerecho ye kuma min fo jiya kono sisa jomba dambe kata silamiyama jomba dambe kata sunna ma ni mo mun bu dambe kata ewa silamiyama bu dambe kata sunna ma nulu ye kuma min fo jiya dun ko be mo fo ko silamaw kote wotea jamakulu bidiya mugo do chogo tanka ba dambe kata silamainde ma mugo ba jata be salle abe so na ye kuma min fo har ni kafiru ba go nyogo na de ulu to fore ka fo kara salan kawde kote ba fo ko silamaw kote ube nu ye minyo ba fo ko silamaw de yenninke ka so ulu ba do ka bo nyogo na ne tanke silamiya jugu be awla ba be to ko tiyanay donc o de yato groupe munun fana bu dambi kata sunna ma bu dambi kata silamiyama ni bidaw bu bolo ni doni ka baganyuma ko kute ahli sunna wal jamaa ka wa manhajun ka tasiraka ulu fana ka tora kabbo sunna ka kateme har yahudan nasaraka parce que yahudan nasara donendo ulu donente u ka fini den jogo ani salafuni e wa sunna mo nyuma ka fini don jogo be kelenye u ka salli cogo unu ka salli cogo be kelenye bato cogo be kelenye bombo su be biralendo me ka soro u be aqida munun ka aqida u dobu bolo la hala u dobu bolo doni ke baga nyuma ko ute ahli sunna wal jamaa utu ka kafo kono donc nu ulu ye tinyali minke ulu be tinyali minke kata sunna ma u ka tinyali ka jugo katemi yahuda nasaraka wode yato ahli sunna wal jamaa salafiyuna wode yato ka giri bidiya mogoka odi ato ka giri bidiya mogoka odi ato ka jugu bidiya mogoma parce que bidiya mogo de tora buka katemi har yahudan nasaraka ni yahudan nasara be nye min fo ba fo yahuda de kote nasaru de kote kafuri de kote mais ni ale ye min fo o ba fo silamu de kote mo kan nim fam fa haja ni qala ya ayyuhan nas alakum mugu فهذا الدعاء لجميع أصناف المؤمنين والكفار والمنافقين نألق يا أيها الناس ني وللي دي على يحدا مدن كالتي بيد ولا مؤمنون كافرون منافقون على يا بيد ولا قال العلماء أول النداء في المصحف هو هذا دونك باوكو ko weleli ka folo min be qur'ana kono ala ka mo wele ko folo yinde ya yuhannas ala ka weleli folo min be qur'ana kono ka mo wele a folo yinde ala ye mo be wele ko haja ya ayyuhannas ubudu rabbakum abudu rabbakum abudu fil amri ay aqlisu lahu ibadatan nyamar kandedo ni ala ko abudu nyamar kandedo ay ayaka bato be kalashi alay limaja mun ko so ni ala ko ay hada maddo ayaka bato kalashi alay li annahu rabbukum
parce que ala de yaw tigi ala ye wal ibadatu la tasilu illa li rabbi subhanahu wa ta'ala bato fana tenya foye ni ala kerem pewute masamin sala kortalenu summa jakara dalil ala dhalika o kofe ala nana dalila fo dalila min bayiranna ko ala de yanda dalila min bayiranna ko ala de yallamo ala nano fo wa huwa qawluhu alladhi khalaqakum o dalay munye ko ala de masale de yawda walladhina min qablikum mu'minun tamina awnya ala de yuda min al umami kulluhum خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات والذين من قبلكم من تمنون من أوني على ديودا على دان فينا بيه سناب مسمى كرتا لنو ملكياو على ديودا جنو على ديودا هذا ما دون على ديودا دان فين بيه على دان فينا بيه لعلكم تتقون ay ija tadabbartum haja naw yere nin jatemina ko ala de yawda mantum munun temina awunya ala de yawda ala de jinna da ala de hada maden ala de damfen bedda na yin jatemina fala alla haja an yusabbiba lakum taqwa na yere yem nirin ni nawe tasimi no beke sababu abe kanda so beke sababu abe siralanye o beke sababu abe siralanye ija tadabbartum annahu alladhi khalaqakum naw yara jate min katashi kola da yawda wa khalaqa alladhina min qablikum mu'minun tamina awnya ala da yawda la'allakum tattaqunahu subhanahu wa ta'ala na yannin jate min katashi o beke sababu abe siralanye masami sala korta lendo abe siralanye fi ibadatihi akabatola لأنه لا يقي من أجابه إلا تاءته سبحانه وتعالى parce que foy teseka mo kisala kala jabama ni ala ka batote masami sana korota lendo la'allakum tattaquna ajabi kuma lanyina na ko la'allakum tattaquna kore monye anoke sababu ye ka kisine ala ka la jabama wa tattaquna nara anake sababu ka kisi jahannaba tasmama li'annahu la yaqikum minha parce que foy taw kisi jahannaba tasmama illa ibadati rabbikum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum fo awtigi ala batoli masamminya awda munun tamina awnya masamminya uluda o batoli doronde baw kisi tasmama summa wasala li istidlala ala rububiyyatihi wa ubudiyyatihi subhanahu wa ta'ala bi qawlihi wa kofe ayed dalilaw tugunyo nakata dalila munun be alaka damma sayira ani alaka batoli masami sira korota lendo ayu tugunyo nakata ka kontine kata naka kumaye jala lakum al arda firasa ay bisata ala yeddugo kolo kawma fana dilanye ka fen saw koro wallahu jala lakum al arda bisatan wana na ayawre kono ala de masay na yeddugo kolo kawma dilanye ay mabusutatum kadugo kolo fen saw koro wa firasan ani ka ke dilanye ay taftarisunaha tanamuna alaiha nabe dugu kolo fense a fense lemba ukoro abe daka abe sinogaka tabununa alaiha abe bonjoaka tajrauna ala juhuriha abe seneke dugu kolo kokanaka tashiruna alaiha fi safarikum aina ma turiduna abe tama dugu koloka aka tama ula nabe ta yurumi naba fi kata yurumi abe tama dugu kolo ndeka fal ardun firasu wa mihadu awa dugu kolo dilande do na fenselendo wal aradan farasnaha fa ni'mal mahiduna qur'ana kuna la ko dugu kolo ni ala de ya fense awa masami nya fense femmi ba aw koro a fense baga aya fense chogonye de li ajali masalihikum awa alay nin dugu kolo fensa koro awa aka awa masal hawde kama wasamaa bina awa alay sankaba fana kawma biliye fasama'u saqfu al-ardi minye awa sankaba fana dugu kolo bilinde do wa fiha masalihu lil ibad awa jon kam masalaha chaman debe awa o fana la dugu kolo fana la bo saqf dugu kolo ala ya fense ka bilike sankaba
andelila ka kuma do fo ni yoro la an ko de ninde koso don ke bawo ko ni ala ko dugukolo fensera sankaba kera abiliye ko ni mugo dugukolo yoro min ni etaye dugukolo yoro minye kata dugukolo la fo kata jiya sankaba ko bebe de contrôler de taya be ko pasgala ko ale sankaba ke dugukolo mabiliye mana e ka du sanfela yitade fo kata jiya sankaba jamana e ka jamana mara hake dugukolo hake minye o hake kata fo sankaba la abo jamana de marala nkwama yewa jamana dobe nu maso ikabyo kateme ka jamana kateteme o sariyate wa ni jamana maso ikabyo kateme ka jamana sanfilaka itese kateme parce que a sanfila be ulude ka marala fo kata sankaba nko don kama ye delata nindela ko misiri fule ni mugo min ko dugu kolo min fule ni nya ke wogu de misiriye nya ke misiriye ka ke wogu kadi misiri akake misiriye aya fote ko ni nye misiri de ube mugo ye yoro dila ka ke misiriye akoy wa ni nye wogu de nyen ni ke misiri de kadi alama ewa o misiri kata duguma fo sanfila jiya sankaba fo tese ka jwa ka ni misiri de abebe misiri konture la ni famura ni mugo ya ka dugukolo di ko ni nye misiriye ama fe ngore faraka o ya ye misiri do kadama ko ni nye misiri fe ngore ma fo ka faraka o misiri masina ate daga mugo ka madrasa duaka ate daga mugo ka yoro duaka ko tahfidul qur'an ate daga mugo ka yoro duaka ko alimami so o tebbe a samfela teseka ke foye fo kata janka sankaba ni misirite abebe misiri konture la mais ni mugo min yere ya fo kangania ko bengania nyogon fe nka tere min fule ninye nde misiri ni madrasa de joala nde dugmala ke misiriye ka sanfila ke madrasa e o dagara parce que ale ngania bere ta nyogon fe bashi tenina aka misiri dugmala ke misiriye ka a sanfila ke madrasa e bashi tola parce que bengania ra nyogon fe de a ube ni mugo min ka kene min fule ninye mbajo ka dugmala ke misiri le mbe sanfila ke siro yoye basitaka abese ka dugmala ke misiri ka sanfila ke siro yoye tanka yu ngania beta nyugon fede basitaka akake me na ya soro sanfila mangania ka faraka ko madrasa ro mangania ka faraka ko siro do e wa dugukolo dira de ko misiri ube misiri jora de ko misiri ate daga fimure sikadaka nim famura uba delilata ni ayadela wa sama dina وانزل من السماء ماء على يجي كبو سنفلا جمع كبا نغو فاغرج به من الثمرات كايري دون بوني جيني يرجع لكم كوكم ودموني غرجغه فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وكان باتو فنچام باتو كفر علك او يربادو كو على كلمتو دي نونك قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أنواع العبادات التي أمر الله بها وأدلة كل نوع نيني باتو كنونيا أني نونيا كلين بي أنا كالدليلا وكفى قال ابن كثير رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب ko bun kasiri kote ko bun kasiri ko o alaka hinnala nimbe munyiranna kairanna galo min tumbedda tumami muhammad ibn abdul wahhab fana mujaddidu din anana kanni dina kura ya kaciren ka tasirani salafiyani tauhidi o ya sorale fana wakati jinya fule chogo mi jinya kera o chogo de la shehu kaburu iru jinyu kunu ulu be farala alaka wa alenna na ka weleli de ke kode goy ka boy ala kelem to ka bato ani bidiya munun tumbe mugo bolo dina la kulu ge ka boy pew ka dina sagi kata salafu salihu kata boloma uko ama munna ko ani dina kuranana do ko ay ko ani majhabi duruna nana mamur ibn wahab do ko dina kura ko ani dina kuranana do ko ama wakati ko ani majhabi duruna nana kasoro Sheikh Muhammad ibn Wahhab ni dina kuramana e pi majhabi tuntabolo
akam majhabi yere fiqhiya ahmad ibn hanbali kam majhabi diro mais mustahidu de do mustahidu yemunye ulu be se ka majhabi ube majhabi minna ube se ki ka kuma ulaje ka kitabu kono ku yere demenu ye yoro dola mais u dilelonte ela ube delila nyine qur'ana ni hadisa de la nu ye delila soro qur'ana ni hadisa la umma kote majhabi ka kuma la ube dilo qur'ana ni hadisa de la mamru wahabu yo dode fiqhiya akam majhabi abe ewa ayere demeni majhabi min ka kuma na badambi katama ahmad ibn hanbali ka majhabi de do majhabi durna tunta bolo et puis Muhammad ibn Wahhab don ke baga munun temena anye atumbe dilo ulu de la ka de la tawli de ka kuma ni ulu ka kuma ude ama kuma kurashiro dina kono ama deli ka kuma shifo ni don ke baga ko ayi jima soso ya nin kuma min fara bora don ke baga kuma la ayi don ke baga munun temena anye sheybo kiden ka hadisau kofe sebau tabinau ani ulama ahli sunna wal jamaa ka karamo munun tamina ale fana ka delata yurutu nyewlu ka kuma ude kuma kurata bolo de adamana kuma ta bolo wodi ato Sheikh Muhammad ibn Wahhab yere aya yere na fani mo min ka kitabu yere katema be kan don ke baw bafo Sheikhul Islam ibn Taymiya ani aka kalande bul qayyim ayen nunun de ka kitabu muraja ko sobe ka kadawata donc ni nya yirana toujours ambe kuma kelen min fo jamana dewnye kalandewnye min be fo jamana kono ya ni ye karamo bado ka kuma fo ko dola uba ka fatawo ba ke kam min fo awyeya ko nin karamo masina ko akambe ka jamana de ma ko ulu bu damade mali fana ya damade galon kuma de yen nununya ani kam go fara ka bo don ke bawma jiyate wuli doni ke bawu ube doni mina nyogo na de fo kata jawuli mais ka fo kana saudi ka karamogo tafo an yere ka karamogo be min fo ya an kan ngasa do lan ka barake noy wote cinya yero side ni ndoni mina na nyugo na de fo kata jinya wuli doni be nyina mina nyugo na kata de shebon ya mina cidenna tabina ya mina shebawla tabina ya mina tabina wala munun na fa na kofi ya mina do fo kata jinya wuli ahli sunna wal jamaa ka karamo ba munun temena inye ibe dilo ulo de la fashalu ahla jikri kuntum la ta'lamun wadi atu Sheikhul Islam ibn Taymiya ale fana fule hari ibn Taymiya yere fule no ba fu ibn Taymiya kote ama kuma kelen fo na bora don ke ba ka kuma kono munun temena nye abe masaila yere do sege abe na euro dollar ba fu nin kuma min fule ninye ninne tunya soro ko doni ke baga yen nin fonye ntumbe ninde fo mama doni ke baga ye minye nin kuma fonye ntese ka fo nimbe bo ijmaula ubaka kuma ula ndella ko me ibn Usaymin fana la rahimahullah masaila do ya sege akonna ya soro don na ale tunya soro doni ke baga doye nin kuma fonye ko ale o tumbo kuma de giriya me ko ale ma soro ni doni ke bagaye nin kuma fo alenye ko ale tese ko fo akana bo ijmaw kono dolo ne retumbe mo wala de ni aw ko be dulaw yere de la ya fili bantia sito de bo folo awa Sheikh Muhammad ibn Wahhab fule aye de la kene jonka kuma ya bon kasir ni aw ko doni ke ba wore kana ta yoro wore ka fo aw ye ko mun aw damana islamiya de be maliyon bolo damna wahu de be jigi maleyon ka ite se ka kuma shifo ite se ka fatawa fo ninye saudi aka muwe wa mufti saudi aka doni ka kuma de kulu kambu ka jamana de la ulu ka jamana marachogo anu ulu ka jamana sara ani aunta te kelenya qur'ana kelende ma jiga mbeka ambete baraka ne ciden ka hadisa kelewunde nko doya to ameriki kan nin kenso nati Sheikh Salih Fawjani ma ko karamo dobe ulu bolo ameriki ko ako saudiya ka ulama unu ka muftu be fatawa mununke ko ulu kambu ka jamana de ma ko kante yoro werema Fawjani ko ay ako ulu te fatawa ke ni jamana to de ako saudiya ka muftu be fatawa ka alquran wa sunna qur'ana ni sunna ko ulu be fatawa ke ni ode o ye jinya be de tay ulu ka fatawa te jamana ko de ulu ka fatawa be ke de bil adilla alquran wa sunna o ye jinya mo be de tay ulu ka fatawa shite ko fatawa min kere ni ka jamana qur'ana ni sunna
donc mbalimaw fo an ka dilo de ahli sunna wal jamaa ka karamo nyuma munun temina nyede fo an ka dilo wulude ka doni nuka kitabula qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala waqti sira wambe sheka joya komi dersure anna wuli kuma inna shiya kale subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk